Kubli berlok berjual baju singa terat pan sengap ki video kini ke channel tementa coba bangin page ya ki program jing leka World Cup banta kemit bat kumjuru pola jam step tungin page wa ya ki result bami menit bat kumjuk par menit step jing leka World Cup apdeng ka France persia ya ka Norway na ka grup A ya kini jing leka ka France kali yo ban khur ka nam job hadin bakala ban film ya ka Norway les saul ko wi gol ya gol jong ka Norway li ban thep ni ka bar wi lem bau arskat kat bai ki gol jong ka France Dembele uli wan thep hat-trick kat bau distriado honi ka ba ne phim ni plus sau chokan kut kejing la kai uli wan thep sigol hot kut kejing la kai ka France kali ber khur ganam job hadin magala ban film ka Norway plus sau la ko gol leng ba kani kejing job ka France kala de ban ru pas jaga nak stage ka ba metai da ka ba ka mai kendai pun nak lain sim mi badan ka ba ka Norway de badan kuntan ka bar da ka ba ka main ru pun naki ars laisin mi badan Tungan PC ko pagkajing lakay World Cup nagjuju ke grup A padang ke Senegal persia ke Iraq pasal ke nagajing lakay ke Senegal kalau yo kor kenam job hadin magalapan film ya ke Iraq kasan not gol lengba ke nagajing job ke Senegal kahapan apat ikut di grup nang bakan kinapan dorong sekarang ko balay ko namar kadang kadang ka balay kay mi ikan pun jong ke grup A da ka baka may lay pun naki license mi badan tungan PC ko pagkajing lakay World Cup nag grup A dan ka Cabo Verde persia ke Saudi Arabia berapa sekali kejing lakai bro asli gini tim kelekut kejing khat hadu bukut handai few menit lingba gini kan nami khat ka Cabo Verde kali asan dan rung sekarang ka balai pa ada ka bakamai lai pun nagi lesing dan ka Saudi Arabia kala haban sang jaino tang group stage de ka bakamai tang arpun naki lesing badan hagani kejing lakai World Cup tung di pizza kami pakai jing lakai World Cup nagaju ke grup A dan ke Uruguay persia ya ke Spain berapa sekali kejing lakai Sawat kut kalau step Spain kali obat tip sigol dengan bau pena kat bah kalau pas kala kabar part kalau dak Uruguay kalau persang penpai gini sigol hendak ke kelam la asu dukut jingla ke Spain kali osan dan mengkor kedam job dan bakal apa film jika Uruguay la sigol not yang bagani kenam job ke Spain kalau kena ban urung direct sekarang kembali pada ke bakamanya pun nak kilai sini medan kat bakal Uruguay dak bahap song jeno tang group stage tang hak group stage te kabakamay tang arpoy naki lasimi badan hakani ka World Cup tunggu besi ko pagajing lakay World Cup nag group G padang ka New Zealand persay Belgium arphasa ka gajing lakay ka Belgium kaliyaban khur ka nam job hadin bagalaban film ya ka New Zealand dasan la ka wigul len ba kani gajing job ka Belgium kaliyaban rung saka rong ka balay po ada ka bakaman da ka bakamay san pun naki lasimi medan kat bakal New Zealand kalau hapan song jaino tang nak ke group stage akan gajing lakay World Cup tung ni bisa gajing lakay World Cup nak group G padang ka Egypt persa ya ke Iran larpa akan gajing lakay bro asli gini tim kelekut di gajing khat lama dah cigul hadap kut kandai pemain dengan bagan ni nami khat Egypt ru keliau bandrung sekarang outstage dak bakal mai san pun naki lasmi medan kat baki Iran kahabat ban am nagi result bami ni kami pakai grup amar kala kamai tang lai pun naki lai sini medan dak badan ro kertan kabalai kami kan pun jangka grup G tunggu bisa kami pakai jingla kai World Cup iban salong ru ki program jingla kai World Cup ba kadu ha grup stage kan ka World Cup mentau snam jingla kai World Cup menta kami dengan grup L ka Panama kan persa England ka por asteng la same step ka Panama kalau bisa eliminate lupa lagi ka World Cup lalu dia bakal job England ru kam la suban rung sakana outstage ka baki England pada cup setang cipuin dan ne kam nak job nang bakal tikina menyorong direct sekarang ka balai keluar tunggu PC gue begini lekai World Cup dengan Croatia saya kana ni lekai por arsteng lesai step nagaju ke grup L ke Croatia gagahana kidon kam nagajing job nang bakit tikina banjorong direct sekarang kabalay keluar kan pamenta kagahana rek dan kerdan kabar kami ikin pun jong grup L dak baka may sapon naki asmi badan kat baka Croatia dak baka may lai pun naki asmi badan tunggu di PC pagajing lakay World Cup na grup K ka Colombia kani ka persa ka Portugal ha ka Portugal James step ka Colombia derje ka sa pelim ru kalau bandrung lepas sekarang kau boleh ko ana ada baka main rupun naki Arsenal dan kat baka Portugal kador kam dengan nami kait dan ada kenam job kenang bakan tina pan jorong direct sekarang kau boleh ko ar menta kat dang kamai tang sopun naki Arsenal dan tunggu besok pagi jing leka World Cup nagaju ke grup G hagaju ke por kan ia Kongo kan ikut saya ke Uzbekistan ke por sana James step
KDR Kongo kadon kam deketing job kenang makat kina ban yorung sekarang kapalai POR kan bak Uzbekistan kalahap ban sang jaj lupat tang hagijing laka kabar baladep dia pakai job KDR Kongo ru kamla suban yorung sekarang kapalai POR nama mental kampat yo ban kamai wat tak sipundu nak yasin Medan tungin pisui hagijing laka World Cup agak grup J apa dengan Algeria percaya ke Austria lekai por news dengan same step kan bak Algeria bat ke Austria kiba job na pedeng kini kan yorung direct sekarang kapalai POR kan bak bisa pelimpat ihap ban up naik wipat ki grup tungin pisui hagijing laka World Cup apa dengan Jordan percaya Argentina lepas dengan hagijing laka ke Argentina kalau dia ban rupa sekarang all stage nama kelengkap marbut haki Arsenal lekai dak bakal main rupun haki Arsenal Medan kat bakal Jordan kampala ban kamai watang cipoindu bat kelahap ban sangjen lupa tang nak group stage second hagijing lekai World Cup tang haki Arsenal Medan jika hagijing lekai for news ting saya step datang di program hagijing lekai World Cup entah kemit bat kunju for same step dan pendek tungpi kiba ban page live jika hagijing lekai pila ban page sampai CWA dan bagi website ye link jong kita kijing lekai pun sayo comment box bless you.